Vasen. Vasen. 2, 3. Vasen. 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 2, 3. Vasen. 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 2, 3. Vasen. What does vasen 2, 3 mean? It's left, 2. Wait. Left, 2, 3. Okay, we can go. Vasen. Vasen. Vasen 2, 3. 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 Vasen 2, 3. Vasen. Vasen. No, left. 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 Vasen. Vasen. No, no, left. 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 But use your left foot. Left. Left. Vasen 2, 3. Vasen. Vasen. 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 Okay, I think. Vasen. Oh, stop. Never go with you to a forest again. Never, never, never again. Why? Boris got us some good timber. Yep. We can have a build campfire. Yeah, we could. So let's just go in. Vasen. 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 Vasen 2, 3. Vasen 2, 3. Vasen. Vasen. Vasen 2, 3. Vasen. Vasen. Vasen 2, 3. Vasen.